Reka tubasuhuze kandi twerekeze nanone hariya ku kibuga cy'imirwano, ibirometero birabarirwa mu ntoki cyangwa se birabarirwa ku ntoki kugira ngo M23 igere muri Uvira centre. Ni ibirometero bike cyane bisigaye, dore ko ubu ngubu aho M23 igeze hasigaye ibirometero bitarenga 30 byonyine. 30 urumva ni bike cyane. Tugiye kurebera hamwe aho M23 imaze gufata ubu ngubu, turebe ahasigaye kugira ngo igere muri Uvira centre. Ubu ngubu wavuga yuko Uvira nayo isa naho iri kuba tombe ntiyaba abeshye. Hagati aho ngaho amakuru mashya ariko ari ku rugamba aravuga yuko ingabo z'u Burundi zamaze gukuramo akabo karenge. Ingabo z'u Burundi zasubiye inyuma ndetse bamwe batangiye gutaha. Ese bitewe n'iki? Ni ibintu birimo kwibazwa. Burundi bwarakaniye bukoresha imbaraga zose zishoboka, burasa buri mu Cibitoke, burasa hariya Kamanyura, burasa ku butaka bwa Kongo, butera amabombe. Ariko uyu munsi Burundi bugize gutya ku rugamba, amakuru mashya arimo guturukayo nuko abarundi bakuyemo akabo karenge basubiye iwabo. Ni tactique, ni ubuhenda abana, niki? Ese muri Uvira ramforo yari hari imeze gute? Byose turaza kubigarukaho, ariko tudatinze reka tubanze duhere hano ku aya makuru ashyushye cyane. Ejo M23 yagize gutya avansa, ifata ahantu henshi cyane, ariko uyu munsi M23 irimo irafata uduce nkiyitemberera. Kugeza ubu ngubu centre bita Sange yabaye tombe, byarangiye. Sange yabaye tombe, kandi uvuye hano muri Sange kugera muri Uvira centre hari ibirometero 30 byonyine. Ingabo z'u Burundi zayamanitse zirahunga zisubirira mu Burundi. Batayo nyinshi zamaze kugera mu Burundi, ku buryo M23 irimo irafata aha hantu isa naho yigendera cyangwa yitemberera, nta mirwano irimo kugenda iba, kuko iri huriro rikomeje kugenda ryagura ibirindiro byaryo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ryerekeza mu mujyi wa Uvira ndani katikati ndani. Mbere yo gufata rero uduce dutandukanye, ubu ngubu M23 twavuga yuko kugira ngo yinjire muri Uvira yabanje gukuramo centre bita Sange ndetse ikuramo na centre bita Nyakabere. Mbere yo gufata rero yahabita Nyakabere, M23 yabanje gufata ahitwa Bwegera, Ruberizi, ifata Ruvungi, ifata Rurambo, ifata Katogota. Ahanga yari turutse muri centre ya Kamanyora, yo yari imaze amezi 10 yigenzura. Ubu noneho M23 amakuru ahari nuko irimo kunyura mu muhanda munini wa RN5. Uyu muhanda ukaba ari ugera muri Uvira ndani. No muhanda bigaragara ko barimo barawunyuramo, ari umuhanda ukubuye, ni umuhanda utarimo FRDC, ni umuhanda utarimo Wazalendo, ni umuhanda utarimo Uburundi, ni umuhanda utarimo FDLR. M23 irimo irawunyura yigendera gusa. M23 ni ukuvuga ngo imirwano kuntu ihagaze ubu irimo irarwana imanuka. Birasa naho ifite intego yo gufata vuba umujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira ukaba ari uherereyemo ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo bwashyizweho na leta ya Kongo. Kuko iyi mirwanire bafite birumvikana cyangwa biraboneka ko harabura amasaha make cyane. Nawe urumva urugendo rw'ibirometero 30. Urugendo rw'ibirometero 30 ni urugendo rutoya kugira ngo ugere muri Uvira. Kugira ngo ariko M23 ifate umujyi wa Uvira ivuye hano muri Sange, ni ukuvuga ngo hari ikintu bisabwa. Birasaba ko M23 ifata ibindi bice by'ingenzi birimo centre ya Runingo, igafata na centre ya Kiriba. Izi zose nazo ziri muri territoire ya Uvira. Bivuga ngo biri mu birometero, izi ngizi ziri mu birometero 30, ariko ni centre ziri tactique cyane. Iyi centre ya Runingo ni centre ya Kiriba ni centre igomba kubanza gukuramo, kubera ko bivugwa ko hakirimo aduyi nyinshi. Haracyarimo FRDC, haracyarimo nabo bafatanye nyine muri cya kindi twita coalition, baracyarimo bose, baracyari muri izi centre. Uru rugamba rero ni ukuvuga ngo nubwo M23 isa naho irimo igenda yidegembya cyangwa irimo kunyura mu muhanda yonyine, rwabanje kuyigora. Mu ntangiriro z'icyumweru gishize kuva kwa kabiri babanje kugorwa cyane n'ibisasu byinshi byaraswaga muri Kamanyora. Ubu noneho birasa naho bisura yahindutse, barimo kugenda rwose. M23 irakora ku muvuduko udasanzwe, irimo irafata ahantu harehare cyangwa hanini mu buryo butari busanzwe.
ingabo za RDC rero zatangiye gusubiranamo. Urebye hari Wazalendo irimo irashinja FARDC, ni mwebwe mwatugurishije, mwebwe mwadutanze, ni mwebwe muri gutuma ahantu hafatwa. Bityo rero izo ntege bakomeje kugenda bagaragaza ku rugamba birimo gutuma basubiranamo bakarasana, bigatuma rero ku rundi ruhande M23 nayo igira imbaraga zikomeye ikavansa biteye ubwoba. Nk'ejo ku cyumweru sanga yagenzurwaga n'ihuriro rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa leta ya Congo FARDC coalition, ariko ingabo z'iki gihugu zashatse kugira gutya ngo zihungane intwaro zizivana ahangaha muri Isange zizijyane muri Uvira. Imitwe ya Wazalendo igira gutya yitambika iyo coalition. Bityo bavuga yuko Wazalendo ngo yasabye izo ngabo gusiga intwaro. Ubwo ingabo rero za Congo ngo zangaga icyifuzo cya Wazalendo cyo gusiga izo ntwaro ngahubwo igende yonyine, no hahise havuka imirwano ikomeye hagati ya Wazalendo na FARDC, hinjiramo n'ingabo z'u Burundi, bikaba byatumye hapfa abantu 36 barimo basivili n'abasirikare, abandi barenga 20 barakomereka. Umva yo n'imirwano ya FARDC na Wazalendo nk'ibisanzwe, bapfa yuko FARDC yanze guhunga isize intwaro. Imitwe rero ya Wazalendo iyi ngiyi yo ikaba n'ubundi byayo bikomeje kugenda byigwaho cyangwa bikomeje kugenda bibonwa ukundi. Hagati aho ngaho rero urebye aka gace ka Sange ndetse n'ahariya Nyakabere ni ibice bikomeje kugenda bifatwa cyangwa byamaze gufatwa. Bityo tukaba tugiye kureba ese uru rugamba rw'ibirometero 30 rusigaye kugira ngo M23 ikomeze kugera Uvira buri buze kurwanwa rute, biri buze kugenda bite. Hagati aho turetse andi makuru yandi yenda arimo ava mu ntuza mu hari ku rugamba, ikintu gikomeje gutangaza ni uburyo ingabo z'u Burundi zikuyemo akarenge kazo. Nyuma yuko M23 kize gutya karasa mu Cibitoke ikereka abarundi yuko burya ngo guhuguha cyangwa nyine ndasa nanjye nkurase, byatumye noneho bigakurikirana n'uburyo abarundi bakomeje kugenda bapfusha abasirikare benshi cyane. None n'amagambo M23 yabahaye ngo mufite icyumweru kimwe cyonyine cyo kuba mwavuye ku butaka bwa Kongo, bikagendana noneho n'uburyo bakomeje kugenda batsindwa ku rugamba bari bitabajwemo ngo baze barwane. Ibi ngibi birimo gutuma noneho izirangabo z'u Burundi zirimo ubu ngubu zirava hariya mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyepfo zisubirira iwabo. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri wavuga yuko cyangwa mu magambo make wabihina yavuga yuko u Burundi bwamaze kwikura muri iyi mirwano cyangwa muri iyi ntambara irimo ibera hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ukuvuga ngo hari amakuru adusumbira tugeraho avuga ko u Burundi ngo bwahawe itegeko ryo kuva muri Kongo vuba na bwangu. Bigatuma abantu bibaza byinshi, ese gutsindwa kugenda babona Kamanyura mwashakaga kugarura ntimuyigaruye, bafatanye Ruvungi, bafatanye Katogota, bafatanye n'indi misozi yose, baragiye bajyanyeho Plateau, Prendo, Ruzizi, aho ngaho hose nta kintu na gito muhakoze. Bityo nicyo gitumye abarundi bavuga bataho kugira ngo tuzafatwe nk'abantu batsinzwe intambara muri Kongo dutahane ikimwaro, turakomeza turwane kugira ngo tuzatahane ikimwaro, reka tuva aha hantu noneho twebwe tugende twitahire. Cyangwa se nanone ikindi kintu gihari, M23 yaba yagiranye amasezerano n'u Burundi avuga ngo okay muve hano. Hari ikintu urumva bikurikiye Nyirantarengwa nyine yari yatanzwe ejo ku cyumweru, uri ngoma avuga ati nimukomeza kohereza abasirikare muzajye mubohereza mu ndege, ariko n'undi mubacyure mu ndege bari muri serikeye. Icyo ni ikintu nacyo ngo gishobora kuba cyateye ubwoba ubutegetsi bwa Gitega. Ariko ugiye kubisesengura neza ushobora gusanga abarundi bashobora kuba barimo kureba bagasanga ingaruka zaba nyinshi hariya ku butegetsi bwabo, ku buryo byagera naho ubutegetsi bwa Ndayishimiye buhirikwa. Kuko Burundi bukomeje gukora mu jisho M23 nkuko bari batangiye babigenza barasabira bisasu, nta wakwizera ko M23 kandi biregaragara ko ikomeje kugenda isatira Uvira. Uvira niho hari umupaka uhuza Burundi na Kongo, ndetse bikaba bifasha n'u Burundi kuba bwa accessinga Tanzania baka accessinga na Zambia. Bityo
kuba noneho uyu mupaka ushobora kugira M23 niba ikomeje kwavansa byanze bikunze iri buze gufata Uvira, nimara gufata Uvira iri buze gufunga uyu mupaka. Hacura iki mu gihe Burundi bwaba bufungiye umupaka wa Uvira? Ikindi cya kabiri, barabona ko Burundi bumaze gufata Uvira, byanze bikunze abarundi bakirwana bishobora kuza kubabera ibibazo bikomeye cyane, kubera ko M23 ishobora kugira gutya igasapotinga Red Tabara ikaba yagaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo yagenda nka M23, ahubwo yagenda nka Red Tabara bayisapotinga mu gihe Burundi bwakomeza imyitwarire yo kugaba ibitero ku butaka bwa Kongo kuri M23. Ikindi ukuvuga ngo baranga gufungirwa umupaka, baranga yuko intambara ishobora kubageraho inyuze muri Red Tabara yaba supported by M23. Ikindi noneho baranga ko byanze bikunze M23 ishobora kugira gutya ikaba noneho, kuko ngo ku rugamba biraboneka ko M23 irimo iraviza abarundi, abasirikare b'abarundi kandi bakomeye. Mu mpera z'icyumweru gishize habaye akantu kateye ikibazo mu gisirikare cy'u Burundi kubera abantu hishwe ama high ranking mu gisirikare cy'u Burundi, ushyizemo n'abandi nyine bato ariko barebaga abantu bo hejuru. Ibyo bintu rero ngo bishobora kuba byatumye u Burundi bwicira butekereza kabiri, buravuga ngo byanze bikunze dukomeje kurwana n'ubundi abantu ntituzabatsinda, nibagira gutya bagasa naho bivugwa ko aho M23 ifata hose hasa n'ahandi imbibi n'u Burundi barahashyira abasirikare ku buryo nta wahanyura ngasubire mu Burundi. Bakavuga ati rero twebwe tutabashije guhungira aho batarafata ngo twambuke twisubirira iwacu, mu gihe runaka bazatugotera ku butaka bwa Kongo twese twashira. Icyo ni ikindi kintu nacyo barimo kureba, bakavuga ati byanze bikunze kiboneka iyi ntambara ntabwo dushobora kuzayitsinda, abantu ntabwo twabatsinda hano, bikaba ari ngo byabonywe kare. Ariko ku rundi ruhande hari usesengura akavuga ati Burundi bwabonye ko M23 n'ubundi igiye kuba abaturanyi babo, bakavuga bati reka turebe uburyo twakumvikana, buriya muri politike nta mwanzi uhoraho cyangwa nta n'umukunzi uhoraho ubaho. Bakavuga bati rero reka turebe ukuntu twakumvikana twebwe tuve muri iyi ntambara twisubirira iwacu, kugira ngo tuzanahere no kuri ubwo bwumvikane tugira uburyo dukomeza kubana no mu minsi iri imbere, mu gihe bazaba bamaze gufata kiriya gice cya Uvira ndetse n'ahandi. Ibyo rero ngo bikaba ari ibintu nanone bishobora kuba byatumye abarundi batekereza kabiri, bakavuga bati reka tuvemo, reka twitahire, reka tugende. Ibyo rero nibyo nanone birimo kugenda bivugwa yuko abarundi bavuye mu ntambara bamaze kwitahira. Ariko ku rundi ruhande Kongo yo ikomeje kurwana intambara y'amagambo, kuko nk'ubu ngubu Tshisekedi agize gutya mu ijambo yagejeje ku mitwe y'inteko ishinga amategeko yombi, avuga ibirego bikomeye cyane ashinja u Rwanda. Yavuze ijambo rero, iri jambo rivuze nyuma yuko murabizi ko kuwa kane cy'umweru gishize hari amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo. Tshisekedi rero mu gihe ayo masezerano yiteguye gushyira iherezo ku ntambara ingabo ze zimazemo imyaka ine zirwana na M23, avuga yuko M23 ari u Rwanda. Yagize gutya rero muyumvikanisha ko u Rwanda ngari rwo ngo rwisha agahenge kari katanzwe mu masezerano ya Doha hagati ya Kongo ndetse na M23. Gusa umutwe wa M23 maze igihe ugaragaza ko ingabo za leta arizo zigaba ibitero ku birindiro byawo. Tshisekedi rero ati bitandukanye n'umutima mwiza wacu ndetse n'amasezerano aheruka gusinywa, biragaragara ko u Rwanda rukomeje kwica ibyemeranyijwe. Yemwe n'umunsi wakurikiye isinywa ry'amasezerano, imitwe y'ingabo z'u Rwanda yagabye ibitero zikoresheje intwaro ziremereye zarasiwe mu mujyi wa Bugarama mu Rwanda, bituma habaho iyangirika ry'ibintu n'itakara ry'ubuzima, by'umwihariko mu duce twa Kaziba, Katogota na Rubarika muri Kivu y'Amajyepfo, bituma agahenge kicwa. Tshisekedi yavuze ko ibyabaye bishimangira ukuri kw'imaze igihe bigaragazwa n'impuguke za Loni kuri RDC zakunze gushinja u Rwanda kugira ingabo ku butaka bwa Kongo. Tshisekedi kandi mu ijambo ryagaragaje ko intambara iri mu gihugu cye atari inyeshyamba z'imbere mu gihugu, ahubwo ari igitero cyaturutse hanze cyagabwe kuri RDC. Uyu mugabo mu gisa nko kutagaragaza ko yiteguye gukomeza intambara, ashimangiye ko mu gihe cyose umudugudu byibura umwe, agace kamwe cyangwa umusozi umwe ugitewe ikibazo n'intwaro zitemewe, ati nzabifata nk'aho umukoro wacu utararangira, agaragaza yuko koko intambara we
azayikomeza byanze bikunze. Gusa kugeza ubu u Rwanda nta kintu rurasubiza kuri aya magambo Tshisekedi yatangaje, nubwo amasezerano ya Washington avuga ko u Rwanda rwavuze ko rwiteguye gushyira mu bikorwa ingingo zirureba zikubiye muri aya masezerano. Tshisekedi nawe akaba yaravuze yuko byanze bikunze azabikora, ariko ibyo byose ni ibintu bikomeje kugenda bitegerezwa kugira ngo harebwe uko ibintu byagenda. Tshisekedi rero akaba agize gutya ati u Rwanda nirwo rurimo kwica agahenge, nirwo rurimo kurasa abantu hariya. Reka dukomeze dukurikirane iyi nkuru, turi buze no gukomeza kugenda tuyigarukaho tuyibagezaho mu makuru yacu ataha.